الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل شر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. Mamawipan Allah subhanahu wa ta'ala kipagadatan ayam waktu magusaitan sa iyang kaiyauras nagyang kuto padag kumapagugulaw na tanong sa ano nga na mawili. Tanong mga pagariyakan. Kapag sagyang kuto ako kung uparatiya, kababalitan ang mga mu'min na al-iman bil yawmil akhir. Puratiyan tanong yung kuto ang mapagugulaw na sa ano nga na mawili. Yang kaya bitiyara naya sabab kapamagusaya tanuron na kalo-kalo na uban niya nagkupukawag yung kutwa para tiyatang usiku Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pagkumanag yung kutwa para tiyatang usiku Allah subhanahu wa ta'ala mga pagaliya sa biyang kaya masa na madagal siya katanwa kilipatan yan so ano nga na mawin. Madagal siya katanwa ang kilipatan yan so ano nga na mawin. Sabab sa iyang kutuwa kapi ang kayad niya. Madagal siya katanwa ang kutuwa ini kasukat yan din ang kaya kauyag niya sa iku dunia. Yun tumambong isabab. Aadin siya nakatanong kelipatan yan uwadong bersama anwa na mawin. Padamiyat ng mga ulama hikmah. Ino di pamabusaya yang kaya naman na mawin na ano makambuli man na sutaw si iku kadunan niya na Rabbul Alamin. Sagyang kutuwa kaya pakambuli bagyan sa mga lalata na makapumangani sa taubat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya batul Allah subhanahu wa ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أسلم من الله حديثا. أيما يغير الله سبحانه وتعالى نتيجة نسوا الله أدتهن أتتتين إن تاسقني لا يجمعنكم نفقيكم كنيا ang kaakatimuhong karunian sa anuman na mawri ada sa ang kaano na tiwang Allah subhanahu wa ta'ala. Mana mga pagarian na mga tus kapurasinto na pagpagugulaw lagi ang kaya kapalimudan na matanong Allah subhanahu wa ta'ala. Katimutan walang ulangwa na manusia
iku na kadin ko ada manataman sa iyang kutwa munin kung sa napagadin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kutimu sa iyang kutwa mas. Timu Allah subhanahu wa ta'ala badum panamakalawan kung Allah titu ang iyang kutwa kaddaw yan. Sama nung mga pagarian at tangkadang ka sa ginawang ka, amataan na sinulag iyang kutwa masa, apalimunin tanong Allah subhanahu wa ta'ala, paguyagin tanong niyan sa iyang kutwa paman na mga kubur tanong na adladan pa apalimudan na katanong Allah subhanahu wa ta'ala. Bitaru na bitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsharu nasu yawmal qiyamati thalathatu asnaf, sinfun musyatun wa sinfun rukbanun wa sinfun ala wujuhihim. Ayam alagyan kaya katong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paguyagin Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao sa alungan na mauri na talobugad sila ng mga pagalian ng sikwa ka may Islam. Ay tutulan nun nagyang kutwa paman na kapaguyagaw Allah subhanahu wa ta'ala sa iko mga tao na pag-iupan yung sarapi nagyang kutwa sa gagala. Nagyang kutwa kapag iupan yan nagyutusok, kapag iupian na ikadwa. Nagyang kutwa mga niyaw o mga tao na matatagos ang yang kutwa sa gagala. Na ando din ikayupan yan o mga pagarya na sumangan niyawa na pulugaan yan nagyang kutwa mga budan. Yang kutwa budan ang niyada. Ang iyong pamantak yan nagyang kutwa lupa. Kaya nagyang kutwa uldag yang kutwa nawasag yang kutwa tao. Nakapugalulo Allah subhanahu wa ta'ala. Apakakasuin niya nagyang kutwa kakasalag yang kutwa tao. Yang kutwa kapaguyagan ng tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayapituro na bitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na talwa kelas yang mga tao. Kuyang sa yang kutwa masa. Paganayon ang mga tao na musa. Yang kutwa kakuyaginan na sumsilan sa yang kutwa dahil papalimudan kiran wa Allah subhanahu wa ta'ala na pula na kausiran. Taman sa disiran ng makauma sa yang kutwa dahil pa aldal mahsyar na pagkalala kausiran. Kung sa yang kutwa kubur, sumsilan sa yang kutwa aldal mahsyar na pagkalala kawag yang kutwa mga tao. Ikadua tibun abitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga tao aparapitin sila sa iyang kutwa kubuliran, sa iyang kutwa kasunan, sa iyang kutwa ardal mahsyar. Ayaw na mga pagalian, napakapudan sila sa pagkaduto sa iyang kutwa paratiran si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay ikatalo, di mo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ikatalo mga tao. Di mapasangon mga pagalia, mga tao, aayak kilala kawinan ng iyong kutwa mga bumutaliran. Mga tao, narok ko kadula, binyan ito suwa tibu mga ulang agyang kutwa paman na ulit na paman na pagkakamang, kaayak kilala kaunian, aya inikmanaw mga ulama sa agyang kutwa paman na yung suna ala uduhin na ikakamangayran agyang kutwa mga bumutaliran. Kerbinan agyang kaya mga tao, inila na yung masuwa mga pagalian na sabab sa agyang kutwa kinindiray yung niransi ko mga batano Islam. Mga tao ang yabing benusi po dunia. Mga tao ay sumbiran suwaga mayra na Islam sa iyang kutwang niya kay ito asay at ipantang sa kaya dunia. Tibo mga sahaba, radiyallahu anhum ya Rasulullah, wa kayfa yamsuna ala wujuhim. Antunay ukita diyan kana ng mga tao na ayak ilala kawiran na diyan kutwa mga buntaliran. Napitro na bitanwa Muhammad ini sumbagian sa iyang kutwa mga sahaba. At tingin na mataan, aso Allah subhanahu wa ta'ala, ang yadugan niya na iyang kutwa paman nakapakalala niyang kiran sa iyang kaya dunia. Ayaw pugusar niya na iyang kutwa mga aspiran, qadirun ala ayum siyahum, ala wujuhihim. Nagtulugaw Allah subhanahu wa ta'ala ang mapakalala niyang sila magusar yung kutwa sa kapamilyaman niyang kiran na ay ipilalakaw yan na niyang kaya mga bunta nila. Mga pagalian na marunong na yung masa ugaldarun na yung pumimikiranan na marunong na niyang kaya masa apokataling masa niyang kaya mga tao ikamagal sila na niyang kaya mga bunta nila. Nadipindi na katalwa na ng mga pagalian.
Kaya tukawan tanwag yang kaya mapungkulaw lalaan tunari pamikiran na kau na pagaliakan siku agama Islam. Dingka kabayaw bagi masuaka sa diyang kutwa masaka paguyagan katan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na miyanui والله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما متعنة والله apabila kami serang sa'alwana mauri na ayam pembetad dilanati Nabi Muhammad nagyang kutuat tingyan na susabot ang kitibu Allah asusabot ang kiran nagyang kutuat ikaw mga nagyang kutuat mga puntalian ipuuna ka din sa kiyang kutuat kini kumurnod nataman sa kiyang kutuat ardan mahsar timuan rakatan wallah na ayat nakapagalanak kawagyang kutuat tao nagyang kaya puntalian anto na panisifat nagyang kaya mga tao anto na panibutadiran sa kiyang kutuat masa tigunabitan wa timu Allah umiyan nagidap nagyang kutuat kay leran mga pagalian ng siku agamis ani ni ka panubang kakile yung kutuat paman na sumuwa na ka amay din ng mga pagalian kamada agyang kaya pangilay-layan anto na panwabukman mabalik siram panatimu na tigu Allah subhanahu wa ta'ala mga umaw dahil nakatero mabalik sila na paman na mga pipiyat titano ikatalawa tigu Allah subhanahu wa ta'ala wasumman nagyang kutuwa titano wa pangabubangan siram pa ng mga pagalian ng sikwa ng Islam. Masakit kaya pumimikiran nagyang kaya bersua mga tao yang kaya mga tao nayak yaw sayo ng mga ulama na sila sa mga tao pagalayon ng mga kufar inong kiliran sa Allah subhanahu wa ta'ala ikadua mga tao nagiyas sa mga muwahidi mga tao ang mag-Islam-silan ugaid na Islam din gagalabag sa mga galabag ang mga lakadustaan anta ara mga tao ay indiray nuliran sa mga subuan na kiran wa Allah subhanahu wa ta'ala mga tao ay indiray nun suagama mga tao kaya bubayaan sa dunia ini kaswata din sa dunia na ini sumbiran ng iyang puto agamayran ng Islam mga pagalian yang kutwa paman nakapakaw mga tao sa yang kutwa at darapa apalimudan kinan Allah subhanahu wa ta'ala na anta imaaw na sa yang kutwa darapa uli na tilitan wa anta ipakaalaw sa yang kutwa mga tao kutimu sa yang kutwa palimudan pakatan Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw niya sa hadith na sumanga nabi na pagalaw nila na yang kutwa umatiran ayaw niya sa hadith نتقول بتنوى محمد إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا تقول بتنوى محمد صلى الله عليه وسلم متى نتقيانا سكتنا مونا سكيان قطوة فمن ندر فأبرمودا فقد والله سبحانه وتعالى تقول بتنوى محمد صلى الله عليه وسلم سكيان قطوة بدرواية nagyang kutwa masana umani nabi ang umani rasul nang bugay Allah subhanahu wa ta'ala sa parigi at ibunabitan wa Muhammad at panganina ka na siku Allah naguayak kabayakan nagyang kutwa parigi akan nagyuti madakala ang mga tawa makaumo na ibunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kutwa parigi ibunabitan wa Muhammad natigyan na sa tawa sumamudrakan Sagyang kutwa paribiyakan napakain naman akan natin gunabitan wa Muhammad sagyang kutwa paribiyakan nasa dun sa tawa makain naman sagyang kutwa paribiyakan wa Muhammad na dito na makamidam sa kawaw sa taman di gunabitan wa Muhammad sagyang kutwa masana at na pumakawarakan ang mga pagtaw atawa na ng sila natin gunabitan wa Muhammad na upatawa na kuiran ثم يحال بيني وبينه أريان nabitan wa Muhammad akilatan ako ang biyang kutwa mga tao kilala ko ilan ako kilala ko sila natin nabitan wa Muhammad ubaid na di sila nagpapaway sa biyang kutwa paman na parinyakan di mo nabitan wa Muhammad turoon yan sa biyang kutwa mga malaikat innahum minni biyang kanan ang mga tao na mga umat ang nanan biyang kanan ang mga tao na mga kilala ko silan
na terungkiran mga malaikat, turun malaikat si Nabi Muhammad, ya Muhammad innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Hai Muhammad na inwilana na nagkaulaula. Ami awat silan sa diyang kaya parinika. Dia nagkuro ba silan makaubay sa diyang kaya parinika. Nakaging silan na din katawan na diyang kutwa pinggulaw na yan sa diyang kutwa oriana. Diyang kutwa kewa fataka na mga tao ay mananiyan na piya magumalayan suwagama. Gila sa mga tao ayat nakapulagamayan nakapulagamayan di pangumalan suwagama tanong Islam. Nagturun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pa kaya dali ng mga pagadiya sa diyang kutwa mga duat. Mga ulama din dito na bid'a mafia. Ang nabalangwa ng bid'a na marataka ang bid'a mafia. Mga tao pagpagumana nila ng suwagamatan ng Islam na di maladali na diyakito pa kayo mga pagadiya. Diyakito pa kayo batan di pamaguman ng suwagamatan ng Islam. Yang kaya agama na piyasa na din na ya Allah. Sabi ang kutwa kaya akaw-yamu-yamu na bitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia natanayaw na bitan mo Muhammad agyan kaya ang matan mo Islam na tarutubayan ng kumplito mga pagaya. Di maladali nagyang kutwa mga tawa mga bid'a. O di nagyang kutwa mga tawa pagkaliran sa bid'a na pumugaw sila na bitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa nagyang kutwa paridiyan. Di mo nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isubulian sa niyang kutwa mga tawa, kialangan sa niyang kutwa paridiyan. Sukan na lima na gayara ba'di. Di ko nabitan mo Muhammad ang pangawatan kanu ang mga tao kanu. Aping beberuan yung suwaga mga Islam. Lagi wala dali ng mga paganya. Adik ko pa kayo siya nakatano. Ubat tanong beberuyan yang kaya agamat tanong Islam. Niyamin mo sa niyang kutwa hadithu nabitan mo Muhammad. Artinya wa inni la asuddu an-nas anhu kama yasuddu ar-rajulu ibla an-nas. An hawdihi qalu ya Rasulullah ata'rifuna yawmaidin qala na'am. Lakum sima laysa li ahadin min al-umam. Tariduna alayya burran muhajjalina min athari al-wudu. Isa penapaman na kitu sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iyang kutwa mga umat yan sa iyang kutwa masa. Yang kutwa katika getimu mga tao. Yang kutwa ka ketemu mga tao sa iyang kutwa pa rin yung nabitan mo Muhammad na nakitu siya sa iyang kutwa mga umat yan. Aginan suayamanan yan nakaradag yung kutwa abadas sa nilan di kapagabadas. Sige naman ito ay itindagang yung kutwa sa mga. Mga pagariakan si Waga Islam. Siya pantanwag yang kaya sambuyangan na siya pantanwag yang kaya abadas. Kagyang kaya abadas na miyang kalalanan nila ng mga pagarya sa giyang kutwa masa na ayak ito sa katanong ayak ito ng katanong na bitanong Muhammad apa ditanong sa giyang kutwa mga umat yan na giyang kutwa na giyang kutwa abadas mga pagarya giyang kaya abadas na amyan yung nabitanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tawa magabadas Uriyan nagyang kutwa kaya pagabadas yan na Peter yan nagyang kutwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nalaqanun wallahu subhanahu wa ta'ala yang kutwa kami tuan yang kutwa surga. Ubay ng mga pagarian na giyan na ibubugay rakatan o ayaw wagamatan o Islam ang malaman ng ang kutwatan. Ugay na isuntan mo ang mga ginawatan o inugyang kaya abadas na masisiyaptan mo. Inugyang kaya paman na sambuyang na masisiyaptan mo. At nitama na kasisiyapatan mo sa biyang kaya sambuyang mga pagariya sa ikuwagang Islam. Nakaisapin namin ang panutulo na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iyan ang iyang kutwa kayo baratan ang iyang kutwa mga tao. Lalayo ang iyang kutwa abadas yan. Nalagid ang iyang kutwa tao. Ang iyang kutwa bubalingan yan. Nasagyang kutwa kilidagyang kutwa nawasay. Nagyang kutwa paman na tawa manubalin sa gyang kutwa paman na bibilagyang kutwa nawasay. Na di ni makapamangunab. Anta ka di makapigwat mo nabitan mo Muhammad sa makalima. Inuwat mo nabitan mo Muhammad anong panakilam mo sa gyang kutwa niyan. O di na anong panakilam mo sa gyang kutwa niyan. Natin mga sahaba radhiyallahu anhum ya Rasulullah upama ko gina ni betadag yang kutwa taon na nagnamalambol sa miyang kutwa niya uli na miyang kutwa niya ginang susambo yang mga pagarya ay susumuro katan mo gamatan mo Islam na limawa ka mga pagarya kanabagwalo ala di maat
si Umar na kapitana lima waktu pagariag yang kaya sambayang na upamagubatan na yang masyat nagyang kaya sambayang ang mga pagarian andun nikitin dulu nagyang kutwa tawap sambayang sa kanyan dumadara pa sa nagyang kutwa mas kudiptin dulu nagyang kutwa sambayang na uman na kumukuha tigo na bitan wa Muhammad na uman na sumujud nagyang kutwa tao na ibutado nagyang kutwa dusanian sa nagyang kaya paman na limudian ando din ni karukuyan na tigo na bitan wa Muhammad na mga ruruwag yang kutwa mga dusanian ando din ni kasududian na mga ruruwag yang kutwa dusanian mga pagariag yang kaya sambayangan na uban ni wayan daraynonan yang kaya sambayangan na uban ni daraynonan uban yung buka nagyang kaya sambayang kagyang kaya sambayang naginan ni mana apakapanas nagyang kutwa mga dusatan mga pagariangan sibuwa nga may Islam anto nakmani kulaula sagyang kutwa paman nakapakay ng mga tao sagyang kutwa pa rin yung nabitan wa Muhammad uriyan yan anto nakikulaula di mga ulama wasyamsu tadnu minar ru'usi kadra mailin na sumansuanungan na perkaranin sa giyang kutwa mga ulutano saya di yung kaati mo mga ulama na di yung kaagyang kutwa mail giyang kutwa naman sa giyang kutwa masa perkaranin sa giyang kutwa ulong mga tao wa yudha'afu harruha yutafa'u nuruha na sa giyang kutwa masa nakida giyang kutwa sindunia purungan na giyang kutwa sindunian na utagatakan ng Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutwa kaya wa giyang kutwa anuman saya diyong ka mga pangalian na asyara sinin na giyang kutwa diyong ka sapulu ram na tibong mga ulama apaman na kaya wa giyang kutwa anuman na giyang kutwa masa na YouTube ni mapambata na giyang kutwa anuman akan tukong pakayaw niyo tigo mga ulama ang mga tao apaman na giyang kutwa kaya wa giyang kutwa anuman na pangaluludas sila no wa yusabtibu ilayha duwana at ng mga tao pangatututungo sa giyang kutwa masa giyang kutwa masa at yung mga ulama na umanisa nakaawidan niya na giyang kutwa paman na lusan yan nasukanan sa mga tao didigira na giyang kutwa pagtaw at kaayat kini na giyang kutwa pagtaw na misabapkiran na giyang kutwa yan lusa giyang kutwa pagtaw nagkawidan niyang panatin mo mga ulama man adallahum ala dahmihi giyang kutwa mga tao didiga giyang kutwa tao sa giyang kutwa paman nakasisinan sa dunia nakuha na giyang kutwa doon sa giyang kutwa pagkatao napakyawidan sa giyang kutwa sa mga pangyayidigilan nagiyuto ni mapambutaliran at yung mga ulama rahimahumullah giyang kutwa kakuwid yung mga tao sa giyang kutwa doon sa ilan ang giyang kutwa paman nakapangaran yung kutwa naman ng mga tao o di na ayaw mapambutan sa giyang kutwa masana tuwa giyang kutwa atin ويبلغ العرب يومئذ على قدر الذنوب na ayaw mo naging ipagating mo tao nagyang kutwa nga labagyan na nusa uli nagyang kutwa paman nagyang dirwa kaya uli nagyang kutwa paman nagyang supakalian sa nagyang kutwa mga subuan ng Allah subhanahu wa ta'ala kadarat dunub sa dusang tao na kumauman yan sa nagyang kaya masapo karamihan yung kutwa naman may alim sa nagyang kutwa hadithu na bitan wa Muhammad Artinya minhum man yablughu al-'arabu minhu ila ka'bayn. Alina mga tao sa giyang kutwa masa aayam pagatingan na tamang sa giyang kutwa bukwa sakit. Alam pa na mga tao sa giyang kutwa masa ating nabitan wa Muhammad. Irquhu ila rubatay na ayaw ko na paman na mapagatingan na tamang sa giyang kaya nabiyan. Maladmuto ang ipagating mga pagalya. Ayaw pinapaman na agad ng mga tao at yung nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum ila haqway na tamang sa giyang kutwa kasalan at yung nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam po ng mga tao agiyang kutwa magpugatingin naman yan jibul arab iljaman hatta yakulong rigit ano ng mga tao ganun sila din sa giyang kutwa paman natin ilan sa giyang kutwa masa kagikitaman agiyang kutwa ating ilan sa giyang kaya paman ng ariyan mga pagaliya ayaw niyan sayo nabitan mo Muhammad na giyong kutwa yaman yan na musa na pananggila ang tanubatan at kudusa mga pagaliya na kung kailangan siya na katanong na lalayo na giyong kutwa di tanong di kapamangin sa nila si Allah subhanahu wa ta'ala mga pagaliya inano na katanong na yung nabitan mo Muhammad na kuma sumasa
Agyang kutua mapagati utao na dipindi sa agyang kutua dusanian mga pagariada pa na mau agyang kutua kapatay na tubat tarudin siku Allah subhanahu wa ta'ala mamangani tarudin sa ila siku Allah subhanahu wa ta'ala. So agyang kutua haditha Peter nabitan wa Muhammad wa yuta bi jahannam lama sabruna al-fasiman yang kutua mga tao sa agyang kutua paman na dakilang kailai wa Allah subhanahu wa ta'ala na tuyungan sila sa iyang puto apoy kunara ka jahannam. Nagyang puto ang mga tao, nakakingkiran sila sa ayamanan yan na sa marunal, 70,000 agyang puto ay ikat sa iyang puto at tao. Andin mo tuturuwa sa iyang kaya lawas kapagalya. Amay katuyong ka sa iyang puto ang asa. Ayang kadagalagyang puto paman na ipangigatar ka, ituyong ka. Na 70,000 ang kadagalian at yung mga ulama tigunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kutwa 70,000 ay kataikat sa yang kutwa tao yaduruha min kulli simamin sab'una alfa malakin na unang isa upaman na tuyukan agyang kutwa paman na mga malaikat aayang kadagaliran na 70,000 mga malaikat ako makapagsabihan kutwa uman isa tali sabihan kutwa paman na ikat sabihan kutwa ta mga pagalian na tanto din kupasangan ng iyang kutwa mga tao at mulong sa iyang kutwa na rakadyahan yang kutwa masana paman na pakibidang din Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa rarangit yan sa iyang kutwa mga tao Ami at tabusag yang kaya dunia na ganyan siapa suara matan Islam. Ayat sumpatan yang mutua hadis. Naki munabitan wa Muhammad ayat munabunta lagi yang mutua neraka jahannam na sauda yang alibu-libu tengah mengapagalia. Api apa namanya karannya yang mutua anuan. Udin api yang mutua api neraka jahannam namanya alibu-libu tengah tibu-tibu nabitan wa Muhammad. Suapu yung neraka jahannam na ayah buntal yan mga pagalya. Kakadu ida alaya al-fasana. Nagyang kutwa paganay na piyak itutunganan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anta kayo subuya na tutungan nagyang kutwa neraka jahannam. Samia kasam iburamun. Naya mo namya buntal yan at munabitan wa Muhammad na ihmarat. Namya kaligaliga agyang kutwa po yung neraka jahannam. Garau tamana wallahu subhanahu wa ta'ala na piyang isiruban niyang pamansam niyang asang di muragun na ayaw mo na niya buntalag yung kutwapoy kung narakadyahan ng mga pagalya na ibiyagat na niya kaputi-puti ag yung kutwapoy kung narakadyahan. Garau tamana wallahu subhanahu wa ta'ala na piyang isiruban niyang pamanaturuman sa mga kasang giburagun na ayaw mo na niya buntalag yung kutwa narakadyahan ng mga pagalya pahiya sauda mudrima na imantu na niya kahit tumitamag yung kutwa apoy kung narakadyahan. Mga pagalya ihidastan Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kaya apoy kung narakadyahan. Mga pagalya ayas sabat akia panutulatan saya na kalo-kalo mga pagalya na ubatan kapalabuyag yung kaiya kasimpit nagukarbel, nagukapakang buku sa iyong kutwa masa kapag-nyabarkatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagalya ayaw bulong ayaw mga pagalya ang iyong kutwa kasyapatan usiku agama. Mga pagalya ayaw kusanaan tanong sa iyong kaya masana sa mga amal tanong. Mga pagalya ayaw subuan mga tanong panunan tanong Rabbul Alamin. Nagyang kutwa kapakapaluto tanong sa mga amal amapya. Ama kaumat tanong sa anungan amori na pumagitungan na sinuto kita sa iyong kutu aamal tanong amapya. Panganin tanong si Iku Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanong karagunan nagkalubugan tanong sa iyong kutu amasa. Akapaguya barakatan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Mga pagarian ng siku agama Islam yang butuh apa pagaraniya yang butuh anuman sa yang butuh mga uluwag yang butuh mga tao na inubaad na krisirungan ng mga tao ang mga mu'min ang takaan to na abis kamal apo naman ang tanusang kaya dunia adit ka numapadisag yang butuh ang mga tao at kinudas
Namu ketutungol sa giyang puto amas kapwa karami ang giyang puto aluman. Mga pagariya na adun aamal apit tulong katano na bitan ng Muhammad. Aw pa maku galabakan tanong sa giyang kanya dunia na pagkasino matanong sa giyang puto amasa. Itanong kepada sa giyang puto mga tawa mga pagatin sa taman sayaman niya na bukwaski. Dia putua taman sadar, taman sa kasadan, taman sa giyang kaayawagan niya na diutup kepada giyang putua tao. Asal paman niya nagalabakan niya na giyang kaya katulong nabitan wa Muhammad. Ayam niya sa hadith, timu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zillul mu'min yawmal qiyamati sadaqatu. Na ayaw na kusiruman utaw sa giyang putua masa. Ayaw kusiruman mu'min sa giyang putua masa na giyang putua sadaqan niya. Dia kaya katatang tanong sa dunia mga pagariya. Na ilayang tanong sa ginawatan wag yang putua paman nakasakap. Nagugyang putua kasusadakat. Baluyang ka ginawang kaamakaw bupa sa giyang putua pagaling ka muslim. Yang kayo mga pagariya may tuwapiran ay isuportang ka si pagaling ka muslim. Inisuportang ka si agamang ka Islam. Inisuportang ka sa giyang putua madrasa. Inisuportang ka sa giyang putua masjid. Nagina ni amal arong kau nagpakasirong mga pagariya sa giyang putua masa. Adad na kasirungan inunta giyang putua sirong Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya kanabaya ka sedeka. Na umubiraw ako ay sedeka pag napamanyan na 1,000 o di na 5,000 mga pagariya tumuwa di giyang putua salada pirat. Akia pagitula sa nagyang putua tao na inibagay niya na sadaka para sa ginawa niya na tumutua di giyang putua 50,000. Agyang putua kinisidukan sa giyang putua malapirat na gudong na giyang putua kapikinay ng mga pagariya ng sikwa kapaisi. Ato na pa ni mga aman, bimunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. Suatu nabitan wa Muhammad sumanga tao ang mimipagpagariya, sumanga tao ang isisilay, sumanga tao ang magadata, sumanga tao ang mananya na susunod-sunod, ipagpagariya na sila ni mga tao. Apo na siruman wa Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang putua paman na siruman wa arsyan, sa giyang putua masaadad na kasiruman yung tagyang putua siruman wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu nabitan wa Muhammad ang giyang kaya mga tao di sisilay. Yang kaya mga tawad di paman na di mamagadata na sisira na matatagong sa giyang putua manabil minor mapurwa pangkatan sa giyang putua surga nagwayaman na niyan na matatagong kira na giyang putua sindaw at imunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga pagariya argantan wag yang kaya kang giginaway dahil na bini kapitan ng mga pagariya dahil na barakatamos sa katong sa giyang kaya kang ginawa. Nagyang kutuba ayaman na niya na paggaraan ng nagyang kutuba. Pagaling ka Muslim, aswaswat siku Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa na ka ng mga pagariya. Nagupaman yan na sagyang kaya masan na madagal ang mga tawa paman na di makang bulu-bulu. Sagyang kaya di kasusugata, sagyang kaya kauyagan. Mga pagariya na mamapatan maki. Mga pagariya na ayagya paman na pangalantaro nagyang kutuwa kasusabara. Mga pagariya ayagya pangalantaro nagyang kutuwa kapapagadata. Mga pagariya kasisilay kang giginaway. Kagyang kaya kang giginaway. Na ayabalas yan na pagkasirungan wa Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kutuwa sirungan. Sagyang kutuwa masadan na kasirungan yung tagyang kutuwa sirungan. Mga pagariya katalwa hadith. Nanti munabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuturnya na hadis qudsi. Hati munatibu Allah haqqat mahabbati ala al-mutazawilin fi wa haqqat mahabbati ala al-mutabadhilin fi ala manabir min nurin yaghbitu bi maghanihim an-nabiyyun was-siddiqun. Dibu Allah subhanahu wa ta'ala amya patutag yang kutwa bubayakan nagubiyang kutwa kasuswatakan sa giyang kutwa mga tawa di silang ibisitay di silang di paman nakikinala o di na paman nakakaipa saya sabab padilan di kang bibisitay na pararangan natin po Allah subhanahu wa ta'ala ikhalasi po Allah ikadumati po Allah subhanahu wa ta'ala na miya patutag yang kutwa bubayakan sa giyang kutwa mga tawa di silang di mamagusyada sa giyang kutwa benar di silang di mamagusyada sa giyang kutwa untula benar namata natin po Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutwa mga tao nasisila na matatagong sa giyang kutwa mga pupuro adar pa sa giyang kutwa alungan na mauri agiyang kutwa mapuro adar pa nasutu ginawa sa giyang kutwa sindaw
yang utwa paman na katatagwang kinanadarpa na apia sumanga nabi aw sumanga sidikon na paman na ipangasigira na yang utwa darpa ag yang utwa mga tao apaman na papadalam niran sa yang utwa mga ginawairan ag yang utwa nga pamamusyata sa yang utwa mapia mga pagarian si kuwa nga Islam panganitang si kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kaya kung ang tanong sa tumagi ang kayawa siya tanong panganitang si kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amang galaba katano sang kaya dunia agyang putwa mga galaba kay kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala nagpapalaguyan tano agyang putwa mga galaba ikagutan agyang putwa mga galaba ako sa mapansa agyang putwa rarangit Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين قد ننمي مكلمون مسل النباو يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله نقبلنا منك يا الله إليك منك يا الله سيكم أدسمي يا الله ونبيت ملا أنت قميت أدسا يا الله يا بسدمي سبيا كي الدنيا يا الله نملكي دنيا فيدمي أنت من سلمي يا الله يا رب العالمين يا الله سميا سمي يا الله فتولمي يبوس بيمك تولمي يا الله يا رب العالمين يا الله نتمنى منك يا الله فغتوبة منك يا الله يا رب العالمين يا الله نترم أنك سمع توبتني يا الله يا رب العالمين يا الله تمنى منك يا الله إليك سمع المسمي يا الله يا رب العالمين سمع فميلي يا الله يا رب العالمين يا الله نسمع إنامي يا الله يا الله نسمع أمامي يا الله يا الله نسمع المسمي يا الله يا رب العالمين يا الله نود نسيكم المسمي يا الله يا قدر بنسيركم القبور يا الله نلي كاسم قبور يا الله يا الله نبل كاسم قبور نسلم بسرعك يا الله يا رب العالمين يا الله نود ما نمر لبسيكم المسمي يا الله يا الله نبل يا الله نبيك يا نبي سمع المسمي يا الله يا الله نمسوك رقمي سمع المسمي يا الله يا رب العالمين يا الله سيبنك سمع إلهي سمع أمامي يا الله يا رب العالمين يا الله قبلنا منك يا الله مغفين وإنكمي يا الله مغفى مغدتك يا الله سبيا يا نبامي يا الله يا رب العالمين يا الله مغسس ليكمي يا الله يا رب العالمين يا الله سبيا يا بس يا الله أجركم مغفى يا الله أقاميتك رمس مسكينك يا الله يا الله نقلنا منك يا الله أرجعين كركمي يا الله مسكين كان كبرت كركمي يا الله يا رب العالمين يا الله قلنا منك يا الله نرزقك منك يا الله نحلال يا الله نرزقك منك سهلا يا الله مقوس وميسيك وغفى من يمين يا ملا نسيك وغمن كيسلم يا الله يا الله قلنا منك يا الله مترب يمين ثم وتميسك وغمن كيسلم يا الله فمن بلنكاسك وغمن يتومي ثم العلماء يا الله فمن بلنكاس ثم غسيك وغمن يتومي ثم العلماء ثم الحافظ يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
استووا للصلاة استووا صفوفكم اعتدلوا بغتك المسافر برفقانه الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katatan nagingan na imanan yan na nalabisa tanusa para sa kaimanan yan na ipapagpuptalo sa mas kita na balasangan Allah Ta'ala. Biar taruh daging mutta sa kami itu Yusuf kabulung niya sadaka sa gingan na nalabisa tanong ay pagganang sa insyaallah na si taruh dapat sa mas kita